Poslije prve neprijateljske ofanzive, vrhovni štab i glavnina partizanskih jedinica i odreda napustila je Užice i povukla se u Sandžak. Drug Tito sa članovima vrhovnog štaba od 2. do 14. decembra 1941. godine boravi u sandžačkom selu Drenovi, koje se nalazi na padinama planine Zlatara između Prijepolja i Nove Varoši. U kući Miloja Radakovića, u kojoj je Tito boravio tih dana, rođeni su blizanci. Saznavši za taj sretan događaj, Tito zajedno sa članovima vrhovnog štaba i doktorkom Julkom Mešterović obilazi porodilju i novorođenčad. On kumuje blizancima riječima: pošto su se rodili sada kada smo poveli borbu za slobodu, neka se zovu Slobodan i Slobodanka. Slobodan i Slobodanka su bili stari nedjelju dana kada italijanske jedinice napadaju njihovu kuću sa namjerom da zarobe Josipa Broza Tita, komandanta Narodno-slobodilačke vojske Jugoslavije. Ovo je svjedočenje o tim ratnim događajima. U zoru 14. decembra 1941. godine vrhovni štab i druga Tita, koji su boravili u selu Drenovi u kući Radakovića, iznenada je napala italijanska divizija Pusterija. U kritičnom trenutku u pomoć štabu pritekla je užička omladinska četa. Sjećajući se tog događaja u jednom razgovoru sa direktorom Mladosti, drug Tito kaže: među njima je jedna devojčica koja se jedva vidi iz snijega, vuče pušku za sobom. Puškomitraljezi teški, pa ih i po dvojica omladinaca nose. Kažem njihovom komandantu Ljubičiću, tada omladincu, sada generalu: zauzmi položaj ovdje i bacite Italijane nazad. Druže generale, kako se vi sjećate toga događaja? Bilo je jutro, ovako sunce je bilo skočilo, lijep sunčan dan, snijeg je bio dosta visok i mi smo se nalazili u jednim kućama na oko možda 1000 do 1500 metara daleko od kuće gdje se nalazio drug Tito. U te kuće smo se smjestili kada smo posle povlačenja iz Srbije došli u Sandžak i kad smo se javili drugu Titu, tu imao sam tada prvi susret sa drugom Titom i razgovor sa njim i on je odredio mjesto gdje ćemo se smjestiti. Bili smo dobili zadatak da sa našom četom obezbedimo i vrhovni štab i ostale jedinice koje su se koncentrisale u to doba u tom reonu sa pravca Priboja i Bistrice Pribojske. Bili smo već otpočeli sa nastavom, mi smo i tada redovno izvodili političku nastavu ili neke vrste vojne obuke. Postavili smo bili obezbeđenje. Kada je u komandu našu čete dotrčao jedan drug iz Prijepoljske čete, rekao da je komesar čete i obavijestio nas je da su Italijani krenuli u pravcu vrhovnog štaba. Odmah se naredio zbor čete, prikupili smo se i krenuli. Išli smo po snijegu koji je bio visok, u pravcu kuće žurili smo gore gdje je drug Tito bio smješten. Kad smo došli gore u blizinu kuće njegove, sreli smo se sa drugom Titom i sa ostalim članovima vrhovnog štaba i pratnji koji su se tada nalazili tu. Drug Tito je nama naredio da zaposjednemo jedan položaj. Mi smo lijepo vidjeli Italijani koji se kretali za drugom Titom. Odmah smo otvorili vatru na njih i otpočela je borba. Drug Tito zadržao se dosta dugo na našem položaju, on nije odmah otišao. Svi ostali članovi vrhovnog štaba su otišli dole u pravcu Bistrice. On je obilazio da vidi, interesiralo ga kako ti mladi ljudi, ti borci koji su sačinjavali moju četu, kako su se bore. Prosto nije, nekako mu je bilo teško se rastati od nas. Iako smo se mi plašili za njegov život, jer tu već pucalo, mine su oko nas eksplodirale.
po onom snijegu ostavljalo onaj crni trag svoj. Pucalo je to, dobro pucalo u to doba. I kad je on već uvjerio se da je to prekaljena vojska, bez obzira na njenu mladost, onda je on krenuo i otišao dole za pravcu kuda su otišli i ostali drugovi. Mi smo tu zadržali se na tom položaju, vodili borbu, odbacili Italijane i tek poslije toga, kada je to sve se svršilo, onda smo se ponovo vratili dole gdje smo i bili i smjestili se. Navečer, kad smo se tu predvečer, kad smo tu bili, meni su došli borci neki i javili mi da me traže neki drugovi. Ja sam krenuo tamo. Kad sam došao kod te kuće gdje su bili, zatekao sam druga Tita, Lolu Ribara i još jednog druga koga ne znam tada ko je taj bio treći. Tada sam saznao da je drug Tito posle povlačenja sa tog našeg položaja od ozgo sa Drenove otišao bio u Novu Varoš. Međutim, navečer on je ponovo došao iz Nove Varoši, prevalio je čitav taj put da vidi, da se obavijesti kako smo mi prošli u toj borbi, koliko smo imali gubitaka i tako dalje. On se veoma obradao kad sam mu ja rekao da smo imali samo 3 lakše ranjena druga, da nijedan nije otišao iz stroja, da su oni svi samo previjeni, da su i dalje zadržani tu u četi, da niko nije htio da napusti svoj borbeni stroj, niti gore za dok je borba trajala, niti sada posle toga kad smo se povukli sa tog položaja. Onda on pohvalio tu četu, bilo mu je jako drago da ti omladinci to tako se dobro i hrabro bore tu. On je u tom stroju zapazio jednu drugaricu, međutim bile su dvije. Oba dvije mlade, oba dvije, eto tako, koje su nosile, što kaže, puške koje su jedva se vidjele od snijega. Bilo je tu i mladi, isto tako i mladi drugova. Čitava ta četa bila je sastavljena od veoma mladih ljudi. To su bili đaci Užičke gimnazije, đaci Užičke učiteljske škole, radnici iz užičkih fabrika, nešto seoskih omladinaca i tako dalje. Možda je bilo par ljudi koji su imali oko 20 godina ili preko 20 godina. Sve ostalo je to bilo od 16, 17, 18 godina. Dakle, sve taj cvijet omladine koji je krenuo u borbu, koji je manje više sačinjavao i neke druge čete. Možda je specifičnost ove čete bila samo ta što je najveći, što je gro, baš tih tako mladih ljudi bio unutar u toj četi. A o toj ideji o formiranju prve proletarske, govori se da je ta ideja bila u Drenovi. Mislim da se tu javila prva ideja. I je to onaj zaseok od Drenove. Da. Ja kad sam sa četom došao u Drenovu, kad sam se javio drugom Titu, onda je on interesirao se o brojnom stanju, naoružanju i svemu tome i tada je govorio da, već tada je on govorio da kod njega se javlja misao o stvaranju jedne takve krupne jedinice koja bi okupila sve te čete koje se povlače iz Srbije. Razlog sigurno i za dolazak moje čete baš tamo je bio taj, jer je ona iz užičkog odreda odabrana kao četa koja je izišla najkompaktnija, možda najbolje naoružana i poslata je verovatno s tim ciljem tamo da bi ušla u prvu proletarsku brigadu. Jer to je jedina četa iz užičkog odreda koja je tada ušla u prvu proletarsku brigadu. Od ostalih četa posle užičkog odreda i bataljona formirane su, one su ušle u sastav druge proletarske brigade kad je ona formirana. Eto, tu je tačno da je tu rođena ideja, zato su te jedinice prikupljane tu sve, prikupile se i posle smo mi zajedno, naša četa pogotovo imala je tu sreću da je zajedno s drugom Titom i pošla odatle i išla putem do Rudog, pratila ga na tom putu sve do
samog formiranja. Do samog formiranja i bili smo dan formiranja u stroju kad je drug Tito izvršio smotru, kad je govorio i kad je stvorena prva proletarska brigada. Pa vrhovni štab kad je došao ovde, on se smestio u ovu kuću, bile su ovde dve kuće. U ovu kuću se smestio vrhovni štab, a porodica se pretežno bila smestila u ovu staru kuću. U međuvremenu, jasno, i u staroj kući je vrhovni štab koristio za kuvanje hrane i tako dalje. Pored ove dve kuće ovde je bilo još i drugih zgrada gde su koristili i vrhovni štab i gde su naši koristili. Na čelu vrhovnog štaba bio drug Tito u ovoj zgradi. 3. decembra predveče ja sam došao u kuću Miloša Divca. U staroj kući našao sam druga Tita i Miloša kako razgovaraju nešto i sjede pored vatre. Ulaskom u kuću Miloš me je predstavio Titu i kaže: ovo je jedan od najboljih omladinaca iz dobre i poštene kuće. Obratio se mene i predstavio druga Tita: ovo je komandant svih partizana, a verovatno ti znaš ko je drug Tito, nikom da ne pričaš. Drug Tito se rukuje sa mnom, stavlja mi ruku na rame i kaže, upućuje mi ove tople reči: moj mladiću, došlo je vreme da i vi mladi mora da se borite protiv okupatora i domaćih izdajnika, umjesto da provodite mladi život. Dok smo bili u kući Radakovića, pre nego što smo prešli u kuću Divaca gde je bio vrhovni štab, primetila sam jednu mladu ženu koja je bila gravidna i vrlo je veliki graviditet bio, tako da sam ja već onda posumnjala da će tu biti možda blizanci. Pitala sam mladu ženu kako se zove i ona mi je rekla Julka. Ja sam se nasmejala, kažem i ja sam Julka. Pitam je zašto ona tako hoda po tom snegu i po toj zimi. Mi seljaci to tako. Kad smo mi prešli Lim, posle 2-3 dana mi smo se opet vratili sa vrhovnim štabom ponovo prvo u kuću Divaca, a posle toga u kuću Radakovića. Tada se već blizanci bili rodili. Ja nisam prisustvovala tom porođaju, ali sam obilazila gravidnu, odnosno porodilju, i ona je već onda bila ustala i deca su vrlo napredna bila i ja sam se čudila po toj zimi, po tako rđevim uslovima da mogu ta deca bez ikakve komplikacije da žive, a seljaci su se smejali, svi mi to tako. Tom prilikom u kući Divaca još Tito nam je rekao, Đura je rekao drugu Titu da su uslovi kuća gde smo mi bili smešteni kudi kamo bolja nego ova gde je vrhovni štab. I Tito je prihvatio i preselili smo se, odnosno prešli smo u kuću Petra Radakovića. Tu je Tito video blizance i rekao je oni će se zvati Slobodan i Slobodanka. To je mene vrlo uzbudilo, kao i sve ostale, jer mi smo bili u teškoj ofanzivi i nije izgledalo verovatno da ćemo pobediti. Vrhovnog štaba. Oni su došli, kažem vam, nešto posle podne.
I međutim, oni su se smestili u jednu kuću, pošto smo imali mi 2 kuće. Oni su se smestili u ovu novu kuću, mi smo bili u staroj kući. Međutim, neko je od njih došao kod nas u staru kuću, video je majku dječju i djeca su noć 2 ranije bili rođeni. I oni su, kako je ležala ova Mjetrva, sa djecom, oni su pitali ko je bolestan. Mi smo rekli da nije niko bolestan, nego da su tu rođena, blizanci, da je majka sa djecom. I oni otišao tamo u tu drugu kuću i izvestili su valjda. Tito su rekli, odmah je Tito došao sa Julkom Mešterović. I on kaže, šta, čuo sam da ovdje imaju blizanci. I mi smo rekli da. I on prilazeći djeci kaže, da, evo imam ja i doktorku da pogleda i djecu i majku da pregleda. I kad ih je pogledala je ona i djecu i još je njih međuvremeno ušlo kao Bože, valjda im je to bilo interesantno, 2 djece, što su blizanci, valjda više to. I on u tom, kako je on u razgovoru pregledala djecu, on je rekao, obraćao se ovim drugim od njih i rekao, drugovi, samo tu ne znam izraziti kako je on rekao, pošto smo u revoluciji, a evo imamo ovdje blizance, nek se zovu Slobodan i Slobodanka. I tako je prošlo ti 5-6 dana, kaže vam, evo. Kad je bio napad, Milenko je ustao još za noć i otišao je kao da peče hleb. I ja sam ostala ujutru, kad sam ja ustala, već Svekari, Jetrva i ovi su svi bili ustali, mislim, u kući. I međutim je tata otišao kao da pusti stoku. I to je prošlo valjda jednom, nikako više od 10 minuta kako je on otišao, bio je pošao prema tamo štali da pusti ovce, šta je bilo. I vraćao je se tata. I međutim, kako on je trčao i govorio je, kako je prilazio je kući, kaže, jao djeco da vidite, evo neka vojska stiže. I oni, onaj, da li je stražar kolio od njih, rekao, pa šta se čičaš, šta se bojiš, valjda su naši. On kaže, neće biti vaši jer da vidite samo koliko je vojske. Jer to je bila velika kolona, mislim. I tako da je Tito izašao, neko, samo ne znam ko je ušao u zgradu da izvesti u kuću, mislim tu drugu, da izvesti Tita. Tito je izašao sa dvogledom i nama je svima, mislim, davo je znake da se sklonjamo ispred kuće, a on je gledao na dvogled. I kad je, valjda je on i on sam video da su Italijani, on je rekao samo, izgleda da smo opkoljeni. A mi rekli su i nama, mislim u onoj brzini, uzimajte djecu i izlazite iz kuće. Sad mi smo u tom momentu pošli, ali samo ja sam, kako mi je zaova dodala djecu preko praga, a Jetrva, majka dječja, ne znam gdje se, jer sve smo se bili po kući onako prosto pogubili. I kako mi je zaova dodavala djecu, ona kaže, uzimaj djecu i polazi da vidim gdje je Julka, gdje je majka dječja. Tako da sam ja prešla preko jedne male šumice i došla u jednu kuću Radojice Petrić. Kad su oni odstupili Italijani iz te kuće, ja sam se vratila kući da vidim šta je. Kod nas je bilo sve u plamenu, sve je gorelo. Njih 2 nije bilo, mislim nisam znala da su, vidjela sam da nisu ih proveli, ja sam mislila da su pobegle. Tako da mi smo izvali ceo dan skoro, ali njih nije bilo, niti smo znali, niti su došle kući, niti smo znali da su tu poginule do uveče. I uveče kad su ovi iz susjednog sela naišli ljudi, oni su i tu našli. I onda smo ih i ostavili na istom mjestu, nismo imali gdje su, mislim, ostalo preko noći, ja sam noćila u toj opet kući Radojčinoj. 3 dana su došli tu neki 5-6 ljudi iz komšiluka, te smo njih 2 sahranili, 3 njih u stvari, gdje naša kuća bila. A ovi drugi su njine odneli iz susjednog sela. Kad sam se vratila, djeca su već plakala, mislim, bilo im je vreme da se okupaju, da se nahranim i nisam imala čim ni da ih hranim, niti sam imala u čega da ih previjem. Onda sam otišla opet u drugu jednu kuću kod jedne Romandić Mirosave, pitala da li ima ona malo mlijeka da mi da. Ona mi je dala jednu od kafe džezvu, jedno 5-6 šoljica mlijeka, te sam donijela, te sam i s tim hranila. Ali znate kako su djeca u 7 dana, ja sam ih hranila kaščicom, nisam imala čim drugim. Oni nisu znali da jedu, nego su samo sam ih onako oblivala, plakali su 2-3 sata i onda su zaspali. Međutim su došli 2 iz Vrhovnog štaba. Oni su došli kao da nam izjave saučešće i kažu da ih je poslao, oni su nama rekli, poslao nas je stari, da vidimo je li neko od vas prežive. Kaže, ko je od vas preživio da pođete sa nama u Novu Varoš.
mi ćemo voditi brigu o vama. A tata je rekao, pa dobro, djeco, bar danas moram da sahranim ove mrtve ovdje. On kaže, a i kuću s ovom sitnom djecom. A on nam je rekao od njih jedan, pa znate, Čiča, ako bi mogli nekako te imate nekoga ili rođaka ili makar nekog da vas ovu zimu prime, bilo bi dobro da ostanete s ovom sitnom djecom. I međutim, tako i bilo, mi smo se smjestili. Mislim, bili smo iz kuće u kuću, ja sam bila kod tipa, sam bila kod jednih romandića jedno 10 dana, pa sam bila opet kod drugih jedno 10 dana, pa tako da sam mjesec dana probavila tu iz kuće u kuću. Poslije sam se vratila, bila kod mojih i odnela Sloba. I tamo sam prezimila kod mojih, mislim. Tako da je prošla ta zima, drugu zimu opet. Smo zimovali, gdje smo? Opet u drugom selu, treću zimu, u trećem selu i tako. Na dan kad su Italijani opkoljavali vrhovni štab sa namerom da sve koji se tu nalazili žive uhvate, jutro je bilo maglovito i oblačno. Mene su pozvali u susjednu kuću da pregledam dete i na povratku iz kuće Petrića gdje sam dete pregledao i još nekoliko žena, ušao sam u sobu gdje smo bili smešteni i tu sam zatekao sve članove vrhovnog štaba kako nešto kroz prozor gledaju. Prišao sam prozoru i video sa lijeve strane kolonu pešaka. U isto vrijeme neko je rekao, evo jedna kolona iz Jaruge, a neko drugi, evo još jedna kolona sa desne kose. Jasno je bilo da je situacija opasna i da ove kolone opkoljavaju kosu na kojoj se nalazio vrhovni štab. Odmah smo izletili sobe, drug Tito je naredio desetini koja je bila u obezbeđenju vrhovnog štaba da uzme položaje prema levoj koloni. Meni je stavio na leđa jedan ruksak sa verovatno sa vrlo važnim materijalom. Rekao mi je da neborce, a to su bile 3 devojke koje su tamo radile u vrhovnom štabu, da se povlačimo ka Novoj Varoši. Za vreme dok smo mi silazili u Jarugu koja je vodila prema Novoj Varoši, čuli smo i naš mitraljez i mitraljeze i puške Italijana. Ja mislim da u toku rata da je ovo bila jedna od najtežih situacija i najopasnijih situacija u kojoj se nalazio vrhovni štab. Možda se varam, ali mislim da nikad vrhovni štab nije bio u ovakvoj situaciji kad je sa svih strana opkoljavan, a u sebe nije imao neku veliku zaštitu ili vojsku koja je mogla da se suprotstavi.
dobili poziv od druga Tita da dođemo kod njega u posjetu. Moj otac, stric, strina i brat bili su u selu Mramorku nedaleko od Pančeva, a ja sam tada živjela na Zlatiboru u jednom selu Jasenovu. I dok su došli po mene, došao je jedan rođak naš i ja sam došla kasno, zakasno nekoliko sati, tako da nisam imala tu čast da vidim druga Tita, ali sam tada prvi put vidjela svog brata, oca, strica i strinu. Prvi utisak u susretu sa Titom stvarno bio impresivan, mada je to prošlo tada već skoro blizu 30 godina, 25 i nešto. Dosta se živo sjećam, mada sam je imao 8 godina, mali sam bio. Ali Tito tada, pa i sada, mislim kao legenda kod nas, pa i u svijetu. Mislio sam da će to biti za mene ovako malo sa dosta treme, sa dosta uzbuđenja, međutim u samim susretom sa Titom osjetio sam onu blagost u njegovim pogledu, u odnosu prema mene, tako da sam se dosta brzo oslobodio. Tito je manje sa mnom pričao, mislim, uglavnom pita me da li idem u školu, kako učim, u tom smislu da budem dobar đak, ali veći deo razgovora toku tog susreta vodio sa ocem, stricem, strinom, živo se sjećajući onih događaja koji su se odigrali 1941. godine, pokazujući veoma dobro sjećanje, koliko se onda sjećam, dobro sjećanje prema svih onih detalja koji su se odigrali tada. Kada smo bili pozvani oči dana armije da posjetimo po drugi put druga Tita, ja sam bila jako srećna, a verovatno i moj brat, što ćemo se susresti sa drugom Titom, sa takvim čovekom koga ceni cela naša zemlja i ceo svet. Sa nestrpljenjem sam očekivala taj čas kad ćemo biti primljeni kod njega. Bila sam oduševljena sada. Jesi imala tih dana tremu, izvini? Da nisam imala tremu. Znači Tito kao i sa mnom, ja. Imala sam tremu. Kao što reću sestre, ja sam isto tih dana isto doživljavao neke vrste male treme. Međutim, pri samom susretu to isto brzo iščezlo. Imali sam blagost pogleda Tita i uopšte svih onih rukovodioca vojnih i državnih koji su bili tada